lalo ma le nganga fia ia o te fute whaatalofa atu ai ina mamalu whengaluenga pa ia le atua e ngata i lea o le loa o Samoa mai ona mauna tele se i ona mauna iti ia o le whaatalofa ona o le whaafitai le atua o whauna tātou tue maua ni lei taimi le lei mai nei mai aso fo i sa whapena o na tātou wala ai ia le nei ua toe whae mamsina fo i le tātou pukalame le nei fiafi ia un whai e ona toe whaawawina mai nei mai aso whaatalofa toi fo i nei o tātou tua ama tutua sina lo whapena o na whaia le tatalo le tiute ma le whaiwa o le tatalo mo tama whana uma Samoa lo whapena o na ngā lulu i whata i lungo le pea pera te whailangi ia ua lava le upo le atua ma lona malo talo whatoi foi i uo ma paanga uma lava le kako Global Kingdom tivai i lo uma whaai ona whaatasi mai lea taimi ma lea taimi ia au whapena ona whailoina atu i lungo le tātou TV ia le au nanga SS pefo na iai le ministry le tātou sike e ministry au kilani nei pefo i lea ia whaatalo whatuai i nai uo ma atua lo whapena o na asiasi mai le nei atunu ia o se whamunianga fo i tātou iei whaatasi fo i nei tunu o New Zealand i lona tau manulu ia o lo whapena o na iei pea le mawhanawhana le atua i o tātou tangata ia e ala le tātou iei ni vai taimi ia whamaisi fo i le nganga le atua na ia inga o lo whapena o na ui e le malanga le maliu ma le oti whanoanoanga le nei vai aso ia pefo na iei le na vai aso sa tutu ngiai fo i tātou TV ia ngata fo ilea ia o le nisi fo i o fuafuanga ma tātou pukalame ia un whai e o na toi whaawawina ia e le fo i taimi ia e le lei lava le atua o le atua e anga le lei ma ngā lofa e a te tātou iaso umalava e fo i la lea ia te au le ngā whaafitai ia ono le atua maava no le lei whaape nei te fo i la na oranga la o le ia Pastor Mike ia mo le au nanga tātou TV ia mo fai ona whaawawina i pēa tātou pukalami i lungo ala ata me fo i le whaafitai e le atua ia ono awa no wha leima no wha aulo o no fa mnianga e siasa na maua i o tātou mafutai lunga pe au le ea me fo le ala te ina i tātou te talo le fiafi ia ona amatai fo i le o le tātou pukalami ma se whaasoa le fiafi o mātou tamane langi whaafitai tele o mātou toe maua nei awa no le lei mai na fo i lua vai aso taluai ia nei fu to fa wina o kalame fa sa vale kriso na sige e ministry ia fa taita ma o e lava o le tua le liu o na fio le so o le fa va i taimi le fa taunu ina ia ma to fofuanga o lo ia di tino nei ia la wo fio pa ia o la pea ma o so fu pe o le tua mai le va o le fa va ma to tu ina tu ai fa on yanga fa to le fiafi yo mato loto le taliino la upu fe lava le meo la fa funga mai ai la butnu to no mota malawa to no sa le ngato fa fainga le yo atu le mana la upu le po le li o le mato te talo le ko ile vinga ia te o Yesu amen 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 ya o lo tatu ya ile tatu tatanoanga no na sutolu nei o perfetanga fa almesia i le whenga tuai e pea na whai atu fwoi tala. Ia ele fau i lau tanga i malau sila sila. A tonu fo i o telo taimi o lo a whea e nei au na lea tua o whai aonga o whomai o skola le tuspa ia. Ia e toe na toe la langa lava ia ma toe whamanatu atu le tātou pukalame i le lea fiafi. Ia ina ia tātou vava aipe ia i le anga le lea lea tua o lea tua e le ili liu o ananafi o le asoe o le whaavau. Taimi e o tangata i taimi li liu e voi taimi mawai e voi taimi e ngalo o le atua marona fina ngalo e le ili liu lava o ia e whaavau lava o ia. Me foi lea whaaftai o lo tato o auna ia Yesu e moni ma whaamaoni o Yesu o lo soifua pea o ia. E o mai le aso le nei o lo whaafonga mai foi o ia le tātou pukalame le nei po ma tele o pukalame o lo whapenana i lungo le ea o lo sila mai foi le meo lo e matamata mai ai mai moa mai ai i o lo tonu foi o le nei fisa whaasara lau o lo watu le tātou pukalame whaaftai a Yesu o ia o le tātou tupu
o ia o le taitai o le au whatotua uma i le larolangi o ia fo'i o le tātou ali'i ma le tātou whaola o ia lea o le ato e fio mai e le o toe mamau whaaftai ai wa o Iesu o ia lava o le atua e le iliu o ia na whetalaina na upu sai Iesu sai le amatanga o le na upu lea o liu tino tangata mai me fwela lea tātou tito e tuvilvilo ma tātou toe vava ai i le tātou pukalame alo wha ngā solo rei ia ma tātou vava ai tutoa iai i le winga wha almesia i le whenga inga tuai o ata mai ai i le tātou o li o Iesu Keriso le ala tātou amata mai lava i le amatanga te o mai lava fo i le fiafi o tātou wha solo pēr ma tātou tilo i le lofo le atua e le me whingatai le atua o na afio mai a o ia mai le langi o na afio mai lole nei le larolangi ma pūlea whatua i lona malo as a king physical visualize o le tupu o lo whapena o na vaia e le whingata ai waia au mai an whaatulangana ma perfetanga whailfisi mai perfetanga i le aunga perfeta e awa wai mai ai lona finangalo mo i tātou i lea vai ngā taimi ma lea vai ngā taimi ma lea vai ngā taimi mea voi lea tātou te whaaftai ai lea tua e ui a ina pei fōringa mai e pu'u e soifuanga le nei o lo tātou olai a o lo tutusa lava mea umai luma le tilefanga lea tua pe soifua fo i seisi e afe tausanga lona soifua e tutusa uma tātou i luma lea tua lea whamtalanga leanga o ia na whaia i tātou ma le taimi na whaia ai tā ua ia te ia no na taimi mai o le taimi fo ia le atua sili o na tātou whaatawaina po lea le tātou tāpenanga i le fia tausanga tele o tausanga tele o masina le tātou o langa atoa ai o le taimi lava e finangalo le atua e whaia ilo na finangalo o le taimi tā ua le lava nai le atua me foi le whaftai ai le whaanga solonga mainga o le tātou po kalame ma tātou tilo e ma tātou vavai ia matoa ti mai fo i matoa whamatua ia te tātou ia awane i ngalo o Iesu Keriso lava lea mai le amatanga e le ili liu o ia ai peo na fio mai o ia ini a mata mai le liu tunga tangata ai le i o mai fia inga fau a lo iai ia le fe au whaalmesia lea o lona soifuanga whaalmesia o lo whapena na whangaina ia le atua ia le whenga inga tuai ma mea tutupu ai ma le au ngā tangata i le whenga inga tuai e awa iwa ima iailo na lofa malona angalelei e leo se eskengi na mafu ai o na whaia le atua le larolangi mon tangata me fo i lea whafta iai le atua ia o toi maua le avanoa whapenei ma le avanoa whaaulo tātou te whesila whai ai le fiafi o le tātou autu la le nipo o le ngata i le vau matua o le ngata i le vau matua o le tasi lea ma ai a le whaale mesia i le whenga tuai o le perfetanga lea i le ngata i le vau matua se o whaitau ina le tātou tusi whaitau i le numero le nāro le whai upu e valu ma le iwa si whaitau mai whai upu si furu no mai e lea le nuu ia mose ua lātou whapea mai ua mātou ngasala awa ua mātou whaia upu ia Jehova a toa maoi ia e te talo hatu ia Jehova ia e ave ese ia ngata ia te i mātou o na talo ai leo mose manu talai mai ai leo Jehova ia mose ia e whaia se ngata uongo ma tua e lunga i se la au o na taitasi ai lea maola o e ua utia ma e pe a va ai atu iai o na whaia lea mose o le ngata apa me mea ma tua e lunga i se la au u whapea mai lea a whai ua utia se tasi se ngata pe a vai o ia i le ngata apa me mea ua ola lava ia e le toe po male i le tātou tusi whaitau o leo mai al whanaunga Israelu mai eiku pito o le taita inga lea male o le a au whaaloa loa lea lea tua mai lana whanau mai eiku pito tātou tilo ia e pia na tātou whaitauina foi na i vai aso walu ia ma e whafafonga foi e le telo taimi la whainga ruenga lo whapena o na whasoa lunga o pe au lea
Ro tātou wawai I se atua I nā tumu I le alofa, muti vale, le alofa wha maoni, le tiofa mai o I o le atua I fuā, se a leanga o I na I whaia I tātou lona lava whātusa. O le me foi lea I tātou I loa e ma ou loa fo I ma wawai le ne fiafi. E le na o fiafi tai astofi tai tō tasi, e tātou te wawai e wha le mesia ma tātou langona wha le mesia. A o aso ma lava tātou te ola, te ola e mo tō soi fuai. Me foi le whaftai le li. O wale nei tala, ia o le au mainga lea e le antua o le whanaunga Israelu, leo ese mai ai kupito, ma lātou kolosia mai ai le sami, ma lātou o mai le nuu, ma lātou o mai le vau, o I le vau, o I le sa wha pēnā o na iai le journey na wha ta milo ina ia le atua ina ia a vea le nuu o se nuu wha pēnā o na usitai matari tonu I lona fina ngalo matari tonu moni o I o le atua. O le mea mo I lava sa moa na tunu pele. Ua tele na tātou launga a ma ia wa e le a o lo mo le mauri tu sipa ia. Ma tātou ave le wha se ai le nuu o le atua. Ai vai fo la oe. Ai kilo I mea loto tupu I le larolangi. Tilo fo su tātou tunu, tilo nei atunu o tutua oi. Tilo I atunu longa o te tele le larolangi. O lea ka ukelo ai le tele o tangata. E pe fōringa mai e na nei loa le atua I le mawhauwhau. A o le soifuanga ma le ola ai. E ma le mkua mea ngoa le atua. Me foi la lea kupu le whanaunga Israelu. Lātou wa ai le taimi na wawai le atua le sami, ma lātou sa wawali ai te tonu, o le iriti mātou tū, se ia o le tasi tū, o whana kolosi mai le vai tawhi o le tana, e le I la ngona lawa nei tangata. Le nganga o le meta o le nganga alofa o le atua ia I lātou, le lawe ino I lātou, mai le tele o mea na lātou ui ai. E peila o na tātou o mai I tu se numera. Wha mai wa pei o le a kalali le kau mui ma le tau whaaleanga o le kangaka ngi Israelu. Wha o ngāne le atua ia me o ngata. O ngata o ona, po o ngata e lātou te paitinga pe, lātou te aina I lātou mea lava o sa tino e aina ngata, ina ia whioti ai lātou o ngata o ona, poisonous. So, o whaavano ina le atua le awala le mo I lātou, ma rui tau ina ai lātou I ia lātou loa. E iai le na te ina mai I lātou. E iai peo na iai tātou bukalame, e iai le o lo iai ki tonu I. O I o lo manao le atua ia lātou tari tonu ma lātou va ai. It's somebody in the midst of the journey. E ka kau ngā lako kilo ma lātou toi vai au makua ovar kau mui angu. O e whanongo la o kau mui. Sio koe whai kau ngal whai bue fitu, mai. Sorry le. Mai ua. E lunga I folo iei le mali e o le nuu Israel. Ma e sometimes whapenga hoi kako Samo. Ko iei se tunu. E mi se tātou Samoa whamai. Whai bue whanga e ta uponga whamai. O no leo I lātou ai le maunga horo, I le ala le sami ula. Ina ia whata amilo I le nuu e toma, o na ti ngā lea o loto le nuu, ona o le ala. O na whai upu lea o le nuu I le atua ma mose u whai mai. Se ale mea na o rua aveina e ai mātou ai kupito. E oti ai I le vau. A wā le ai ni me e ai, le ai fo ini vai. O lo ino fo I mātou loto e nei mea, e ai whaatau waa. Ai sa moa le atunu pele. Ai kilo nge I soifuanga ma le olanga o Israelu. Kai le ase senga makako na sometimes. We're living a very complain lifestyle. Tina me le lei whai le atua. Tina mea ai matango fie fwa le atua. O vai inu fwa le atua. Ai whai mai e fia ai lava. Maia, e le ingi mea ai, le ingi vahingu. O le mea le alo o whapena, o na elanga e le o ngalo ia Israelu, le lifestyle ngola ia kupito. E ki nganga polonga ia kupiko, o le aka o le angasala.
ai ngo fia lava o ngai ei mea la sa fia ai la tau e fai fia ai la tau e hola ai le ala wa mai le tu fa sa lo tonga mo i la tau a o lo fa pena ona lea lu ese o la tau la ngona mo la tau mafau i le olanga ma le lifestyle ngola e kupito le olanga tuai o e kupito le ata lea o le langi po le ata lea o le olanga tuai o mea sa tātou ola ai o mea ele anga ele mana o ai le atua mai le fia ai le atua a lea uwa aia o taita ina mai ele atua a wai whalongo la sa mo le complain e kangaka mai a o complain i le atua ma mose ma au na le atua mai soli whakuari o le atua li ma mose ali a mai fuaka kou ngeri ngu kele me le aingi vai le aingi me ai a ea fa mai a e makuare fia ai fo ingisi o mako ia me ai a mai le atua le manai le manai mai fua ai a fa mai a ai so ge manai wanga vesidi a po ai e me a ea e le lo olai ai le tilo Yesu ai o le areto mai le langi yo no ele ala vai complain yo fa mai a ona awina mai ai le Yehova o ngata o ngo le lu wa uti ai le lu wa fe uti ai le wa fa ngai le tua ngata o ngata na ia ele o sakang ke wa pe ka ko ngaka yo sakang le o ngata ia le nga fa ia le tua e ola il fo ngai le ele fa ia le tua a ia le ia nga fa ngai le tua ya e ao ina ai ia ngutu Israelu i le ola taui mui ya Mose ma le ola taui mui le atua fa mai ia wa uti ai la tau me fiuti ai lu o no oti ai le o tangata to tele o Israelu aya te vai fa ngai le atua le ngata ia ina ia uti ai la tau ma ia fa pena la ia wa ina ai la tau le ato le ngata o le ato le ole o inga ole melo ngata ole ai ole ngata e shua e laki a e aulia le silima minguki ia le manu ngata ai me se lava the poison snakes fa mai le kaimi ya uti ai o ale vaven confiki ia e umai lava ole ka fo nga mo ka ko e mo lang sala au kia ka ua ka mai ang sala ia lang sala nga kia ya ka ko mai u ko ya ta to le oti me fa le ton o ngata na ia ele o sa ka ngi ke u ka fa pe oi o le ai o ngata mo ia me ia o ngata ia le lawe le ele ai na lawe le tua ge ngata ina ia o ina ile lu Israelu ina ia la to i loa malato mauti noa ele ai la o lo fa fonga le tua fa me la ngo mai lo ngo ina wo tia la le no ngei ma wala ko loa o mai le tatalo ya Mose mai Mose ia e kalo nga mia la tatalo mo mato ke lo le ta ua io le tanga tole tua nga ke mafuka mal ko mafuka ta ua io le tai o le tua le tanga tole tua ia i tolo mafutanga o ka ko ke vai ma ulalo le o na le tua lo o le ale makua, o le ale lai kiki, o le ale le anga va ai lau va ai. Ia i le tua inga. Ia i lor kanga kāle ngai koe wala au le tua mou la ve inga. Ai ke lo le mangia i ole. O mai wha mai ia kakalo atu mo ia Yehova, ia vi ese, ia ngata, ia te i mātou. Kalo le o Mose le tua. Panga ia kalango haku le tua, ia Mose e wha mai le tua. Kalongo atu Mose le atua fa mai le atua ia Mose ia e faia se ngata o te vai alu fa se ngata apa me mea me e kule lungo se la au te vai ia tu lungo se la au ona le o kanga ka uma ko i kia i ngaka ia savali ma va ai le la au le nga ro ye le ngata le nga apa me ro ye nu nga o nga malo lo ai le sel manga ia o le ala ko o mai i me ka o le typology of ko nga me le ngaka e ke u va pera ka ko o ala le ngaka le
pai o le aka o le ngata le na faia le atua fai ia Mose ia tuulunga le la au o le aka le ngā o le meka o le anga sala e le va pela o le ngaka na ku mai lunga o le lave inga ai o le tangata anga sala a kilo le ngaka le la o na maua le ia le meka o le lave ina po le ola le la lo tala no ai le fenga inga fole le Ioane tolu si o tātou tilo mo tātou vava ai le Ioane tolu se i fai kau tala fai tau atu Samoa le atu pele le Ioane tolu alo na fai upu sifuru whāmara sifuru lima tātou vava ai ai tātou roa le tala ia Nikotemo tolu lea alo na fai upu sifuru wha e peo na si itia i lunga e Mose o le ngata i le vau e ao ina wha peo na si itia i lunga o le atali i o le tangata ina ia le whano le tasi e whaatua tua ia te ia e maua e ia le ola e whaavavau ai mele sa moa e se a le ata mai o le atua i le tala whaatusa i le atua o tu ina e whamai a Mose whai se apa se ngata apa me mea ma tu ulunga le la au whaatau tau lunga le la au a kilo i elika ngaka o ngā o na ola lea pe awa ai lunga le la au le la lo i ele ngata o le ana le ngata lea o le ngata o le manu malo ono Yesu Haleluia. Whamaina ia i le tusi le whamai peo na si tia e Mose i le whenga fau peo na si tia e Mose le ngata le ana whai atu ia le atua ia Mose alu e whai a kilo la i tangata o na lato wālea o na lato mauaila ia le mapusanga whamaina ia i le taloanga a Yesu Nikotemo kasi le whale saio ai le ao onga le tusipa ia o le tasi fo i le so o Yesu sa muli a Yesu wa le kelo mea nga whetalai atu a Yesu ia Nikotemo e le malama lava ia Nikotemo e o a i tūlanga wha le tino ma le tūlanga wha meo le langi e le malama kele a ia ia Yesu o ifo i le nga whetalai a Yesu whawhewea e malama o nga e malama i meo langi o i meo laulangi ngi fa pakala ke kwa i pongi sa ya di Nikotemo ma mai la i sul fa le fa mai pe o si tia ele atua e Mose lunga e Mose le ngata le vao e ao fe al fa si tia i lunga o le atali o le tangata ina ia le fano se tasi fa tua ia te ia e maua ia le ola e fa vau le ufu fio i Yesu one of the Old Testament prophecies Aisea, le anga foi o lo tala noa mai le tusi le ia Yesu. I lungo le la au, i lungo le sa tauro, na tau ai o ia. Sa tauro ai Yesu Keriso. O ila le tatu te lo ai. Lea, i le wha le mesia o le atua le whenga tuai. E le moni ala, o le whenga fau, o Keriso Yesu lava lea, o ia o le mea moni. Sa moa le atunu bele, e tele taimi tātou te su e hai po le a se fofo whawhitauli. Le a se maro longa o ni mai ua le mawhai o na tātou wa ai ai fo mai ua le o si linga i taning i seu le tātou suru whai wa ai. Keloa, koe wa ai ai a Yesu. Ie e toe wa ai a Yesu. Kelo mea wo o mai ngewa i kaimi ua a makai o ngako whaangaro ngalo o tātou tilo le Mesia. Lo tātou tilo ia Yesu. O e whaalongo o e tana le si ia tu Yesu. Mai le fia hafe tau sanga talu na mawai le mena tupu. I o ia Mose man whalaunga Israel. E koe si tia mai e Ioane i le whenga faufa mai e peo na si tia Mose. Whapena fo i le atali o tangata. Pe asi tia o ia. I lunga la sa tauro. Mai e tō singa o mai kangaka. Inga ia maua kangaka umar salmo ia maua kangaka umar le ola e whaavau tako no lola ia i Samoa e ese lea lofo lea tua ia te tātou lea ia lea sena le Yesu e whaingi loko pe na le Yesu e whaamanga ia i usunga o pese whale loko pe na le Yesu e whaamanga ia i whaingo kakano pe na nga Yesu e wha e a maka mea ingi mea e tātou e whaiko e whae uai lea o ia o le tātou tupu
O ia o le li. O le tātou o li. He's our Lord. O ia e le li liu. Ke le mena tutupu le lava yaso. Tino i fo i le lofo le atua. E lo ai le i o atu fo mai ma e poto i mengi o tong fitinga ua levo na iai Yesu. E te lo e Samoa. Ia faa mua Yesu i mea uma. Le alu ingo le ngatala. Ka ua inga i esi i tia mua ia Yesu le mea lo e mga oai. Se faa fita uli. Se mea lo ma mafa lo ma fau fau. Ai ani mai tu nga. O mea uma faa pe ngā tau inga ia e faa mua atua ia Yesu mea uma. O nga e pisi e role isi mea. E mako i karentia la utala lea langa sa tupu i vai aso e kolu ia ke au ngei. I loo fo ngi kangaka. Ke loo fo i sa tupu ia oe. Ki va venga nga whaia lea tua i sio. Le ngatolo soifua. O lou a inga. O nei o tau a inga. Whalewhai ngā renga le mea sa e iai. Sa tupu ai ni whalawe lawe. Aina na whaia lea tua va venga. Te loa. Ka wā inga ia e sulfa ia Yesu. Ma ea, ta uina ia Yesu le mea te mana oai. Si, whamaya, si tia e mose ngata i lunga. Mai le atua mose whai se la au. Whaakau oi mose ngata apa me mea. O ai lama le isara edu i utia le ngata. Ngā kilo mawawa ai ai. O na malo lolea. Whamai le whea inga whaulea le tala noa ngā Yesu ma Nikotem. A le toi whanau whauina outu. I le vai ma le anganga. E le mawhai ona. E le mawhai ona ilo atu e ia. Se tasi le maa lo le atua. Pe a le toi whangam. O le hara whanau ina le vai ma le anganga. O le vai o le hata o le whaamaina. O le anganga pa ia. O le hata lea o lea. O le mamana. Le au maia lea o le mana o le atua ia te i tātou. Ma wha tuma wina ia te i tātou. Tuma wina ile whaamaina i tātou. O le vai, we all know the water. O le ata o le whaamaina, the word of God, o le vai, o lo tala no fo ila le taimi lea i le meka o le papatisonga. Once te papatiswa i le vai, o le ata le na ta ua tuai lea, i lo whatua tua i le li o Yesu Keriso, ta watu le lanolangi, o oi o le tangata anga sala ua whaamaina oi, ono o le toto Keriso. Tonga le nganga pa ia, le kaimi le ngai, fio mai le nganga pa ia, ma nofo tu mau ia te oi, o mea umanga kau ke whaia, ia tatau o na wha mua le atua a nganga pa ia, Yesu Keriso, le nganga pa ia le atua. The Spirit of God, the Spirit of Jesus. Aya, te tau na tatu wha mua. Esa, ke loi, anga rewa aia kua isara elu o le a uma kualangu. E le whaise vai fo. Ai te maa ngai e fo ilea. They notice something. Hallelujah. Wala ko wiloa. Te lone si mea maa ngai ala kala lea. Ai wha apea ale ngu ue le uloa e mosel mele tupu. Te loa sometimes o kangaka o le atua e wha penga. La iloa tangata o le atua. Ai lea, e tua vangoa se iloa pe iloa kangaka le salmo. Pe se iloa fo i mai. Pese ye lo kala ngoa mai. Ana lo kanga ko le tu me le tu. Pa pe o bose e maka ivi. La Paulo kanga ka famia. E tu ifo a mamaliwa ele ia. Ele I vai la pula. Me foi le ka ke lo I ile tangata le tu o mose. O le tangata na te ye lo no loto le nu o le tu. Pa pe nga na yo o na le tu. Ye lo la tu loto. Tonu nga luenga le tu le kio fo Yesu fitala ya tu Yesu ya Peteru te alofa ya ta yes fa lua Yesu e te alofa ya ta ioi ye e tausi ma fanga ya ma moi fa tolu Peteru e te alofa ya ta Yesu e te sila fia me uma te alofa ya ta ye e leo ma e fanga ya ma moi te lo le lotor tangata tai ma moi ina ia sao uma ia le aupa ia ma le ekalesia ia lato wola ma vava ayatu ya Yesu eloi ma ngai ia le react ka ngaka o ngu Israel wala ko loinga fa maya wala ko iloa o le lako me sele fai
o le mui o le atua. Koe mui a koe markangaka o le atua. O lea foi o e vai pe o se loto mo se ngā alu ia mai lengu. Me foi ngā ia e loa ele o se loko kangaka o le atua po o loto ngai whaiwhi au ngā o i whaiwhi au. O le wala au o le atua mai le langi. O na awina leo i lātou e vea i lātou ma tai o le lafu mā moe. Haleluia. O le ata wha tai foi lea o lea. O tai o Mose ma le nu o Israelu. Tako kilo foi la iai pe mai tono tātou ainga. O le ata wha tai foi leo oe. Mau, as a father in the family, you must be lead. E ia o onga ia ma seminale o whaia me ka o le leadership. E sera o fia iai. Ai ke lo e Samoa. O le a ele me ka o le leadership. O le leadership o le tangata mua ele munmuri. O ia nga ki ka ia. Ka ile au, ka ile au kau, ka ile volipolo, ka ile le lava. It must be lead the team. Ai le ole ku mai kua e wala au mai kong. Le ai o le meanga ka o le trainer. O le kakanga o le coach. Ai o le merka o le lead. O le kangaka e mua i luma. Hallelujah. E mua i luma. O ia nga ki ka i pei o Mose. Sa mua ma ta i lu. Fa pe nga fo i langa i au na le atua. Fa pe na fo i nei tamai tonu ainga. Ia pe na fo i nei ainga o le aini tamana o nei tina. Ia ua fa nga fo i ma vea le atua nei tina. E tai tonu na yo lantou ainga. Ai hale ministry nga ke ia. Nga ke ngalue ai. O e ka i ai. You must be lead. Ke leo me e ngei soli ai. Fa me ka e alu ka fao ai ka ai me o e leaders. Le ngalue ngā ia le atua manga o ngā mai Yesu. Fa mai Yesu ai fia mua ya. Ke adu kua. Serve. Longo ingo ya. O e ke amaka mai ia le mea. Me ngā leinga fulu Yesu vai onga so. Fulu Yesu vai onga so. Eza. Vakul example. Le ngata fa manga loa i. Ia vei la tō mana. Tai e ilonga lufa aku. Ilesi. O mua ka kou. O kako kau kilo fo lingi vai kai minunga pe au lea. So mo kau o kanga ki siano angi kau e kau ai misa. I lunga o te fa o pega te fa ilangi. E fa ilo mai ai longa i lo tu spa ia. E le ilo e oe la fai. Ai lo e sa e le ilo e au. E le ilo e oe. He, o kako uma lava o fa na o le atu o kau mo fai. E le o se me o sea. E le o se o pega te fa ilangi. E fa ilo ai po ai o kelele i loa male. Mal masau le loa mau. Ma kau kia. Ai ole e fa nga tātou te mori mau ai li tala le rei o le mano. Ia ole mele i so le fa ngongo fa silisila. E koe kau ai fis e mo i ele o physical fighting. Ake kake ilo hinga ai me i e fai. Me fe lafo ingo fa mkalanga lesi kisiano. So le ua makua i makau kia le mele o e. Ta fe. Ina fai ma tātou ele atua. Pawar ka nga kalea nga spesoa ia o Yesu. Haleluia. Ne fa mal tu sila yo ne fa maya. Ele ia se singa nga lui foi la longi ia lunga i lo me le lunga. Nga ole na lunga. The one is from heaven. They was sent it down to the earth, and he is the one, he know everything, and he is our Lord. Oi, o Yesu. E foi lá lea, fa kau slow down la kiki ya ka o no ya soli. Oi, o le mea la le manga ia o le ngata na lea. O le ngata o le ata o Yesu lungo la sa tauro. Il fe nga lea, fe nga fo le tatu tilo e tusina Yohane fe maia. Fa pe o le sitie ina e Mose, e le ngata i lungo le na au, ia tilo ia Israel malato va ai. Ona te ai leo ti ngā o lato manua na ua ngata. E wha pe nā fo i te ngata ngā sala. Pe a tātou tilo ia Yesu Keriso le na maliu lunga la sa tauro. Le ata le nā tātou tilo ia i maua le tātou le ola. Whaorata. Pe fo ngai kako mkau fo i mara kako ana vanau o le kako visual statement fo i le tātou fo i kako Proclamians coffee. As kingdom ambassadors. Ia tātou loa fa sa lau atu le ola.
ia tele ni tangata mau le ola ono Yesu pe o Yesu na foi na ola i lunga sa tau ina ia olo mai tato ai ale malama ia tato fa pula tu le malama o ia le malama moni malama sidi a o tato o tangata fa pula ina atu malama ono ta o fo yo isi foi tangata o fa pula ina fa malama ina le atu ai ale o fa haleluya o Yesu ngo lo fa se nganga ia lave ai mai no langa mai le sala male lo noto le langa le lo iai o alofa iai po alofa o ko ainga malau fa ngau o kele o kupe kele o me maua o le ia se me ko pole ai wanga o ia selfishness is very bad ke lo le anga kamale ke lo ai Yesu yeah you blessing everything of the flesh yo ai ke lo nga ele fa mo ma ka le fa mo ma o le fa mo inga Yesu me ye mo o aka o el mele ka un ka ko ke pakasi ya nga ko ke pakasi ya la aule le serpent le ngata le sa taulo le ne tau Yesu fa sa taulo le tatu le fa ole inga ye mo ko fa me tu se sul fa me o le fa tu ina ia mo Então, ale ma ngai e lelo ia ma I so fo ilalo. Il fai upure nga le o kau loko ka ko uma il fulu wono fa mai mai ina ia le fano se ta se fatu tua a ia mau le ola e fa va. Wa o fa pe lava na lo fa mai o le tua ile la lo langi. Si. Lo fa mai le tua le lo langi. Ke kai mi. Ka ko wa lo fa I so stangata. Nei tangaka o fia mau al whalo kangaka. Nei tangata o fia mga umia se mea se mea a whangi. Se file mu, se mawutanga. Mga umia se saorotonga, mga umia se file mu. O ai la ai, o ai. Whao ngaha o ele atua ina ia watu ai lea. Le alofa lea ma le file mu lea. Ina ia whatua tua tangata uma. I le ou le alofa sidi o Yesu. Ina ia maua le ola e whaavavau. Sulu onu. Mai I fa pe lava na lofa mai o le atua I le rolang. O ia o mai luna tali to tasi. Ia le fano se tasi fatu atua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. Ai samo. O Yesu ele fa pe nga perfeta mai ai perfetanga mai feren kuai. Ia ona tu mai le ia Maria. Ia nga saurora ia umalo. Le ai vai. Ma mai ele atua ia unga tupulanga. Ina ia vali ma whailo mai a te tatou. O mea uma mai le makanga e o le whavavau. O a Yesu ia. Ma o ia lava, e o mea uma. E iei fo I lan kako po kalame ningi. Au ane ingalo. Leo lo kako whaatali I tatou msia. Le tasi lea mea le lei ma le mea silisili. La ko mumu wale ka o kelo ka ngaka. Whamaya, se pe kelu. O afea e ka hu mai ko e fio man ko misia le masangi ko pese mai ai ko ke loe o I ka Cristiano molela va ka haleluya o ela va o ele la va ka ke loe fa tali pe ko e fio mai Yesu fa mai ka tala inga Yesu le o mal ko ni tole na ya l'apostolo Paulo wa tu se l'apostolo Paulo mal fa linga Yesu fa mai ya o to fa ile la fa mana tunga se ia o te sau. Na lo bolo kronito. No winga e to e sau ia. E ko e sau datu msia. Lange o ka ko msia. E le se kangaka fo ilea fa pea fo ilea se kangaka wo iloa ia nga sala. O ka ko msia e mama e a meu tonu o tamar fa vau o le líder file mu ea ele ngata mai le tupu o lona malo le Mesia le Yesu wai la o Yesu samo ese ka o le mele wai boy inisi wala ko gule ko fia ke pa sa taulo o fermera o fia ke pa me felesi lo langani ko te patasi sa taulo aleluia ele pese nga sa susu se tasi o una le tua lo vema tai o le carecia Assemblies of God
la ona le tua ya mo ave mika ni tu sia pe senga you know le wi fa mai mo wa u ma tu na me ese le ma ngai ya le o Yesu la vai e lo le ma ngai yo le o le fe au fa pe fitanga le sia ya ga isi kai mi u ki e ka ko ngaka le tatou le lo le po le ai a tatou lo le mafuanga me uma o ia lava e tali mai o ia fo ina te fafonga mai ma ngai ia te talo le tangata o le atua o le atu mo vala watu o no lo nu o kia i latou ngata o latou fia mo le ola o kele tangata u feoti o na utia a le ar fitala inga male tali le atua mose le o la ngola akula ku kalo wa yo so tali tai o perfetta alu e faisela au fa kau kau se le ata le o Yesu mo tato a le fa mai o ne leto mai fa pe o si tia e mose le ngata i lungo le la au e fa pe na foia si tia le tali o tangata la to singa mai ai leo le langi ate e lo esa mo la tunu pele we can't wait to see Jesus in the physical. We thank God, we thank Jesus for his Holy Spirit is within us and is always in the midst of the caring of our Christian family in the whole world. Oro ia fatasi mai tātou le taimi tātou te futa fatasi ai. Oro ia Yesu te tonu le toa oio i tātou. Oro nofo tupu o ia te tonu tātou loto i le aso ma le aso. E hala i lona nganga pa ia. Oro mafuta mai ai o ia te tātou. Me foi la lea, i le leia fiafi samo. O le ale umi. How long you searching for life? How long you searching for salvation? How long you are searching for the real life? Eloi, se ia koe ki pakasi. To e te patasia ile li. Ile la au. Na fasa tauroi o ia. Hallelujah. Hallelujah. Ma ngai e o pese. To e foi. Te foi sa tauro e pese foi nga usus foi nga isi foi to fa fine ma ngai e fa longo nga mai kaimi te foi sa tauro usu mai foi na isi foi auso sa te foi sa tauro ke riso e no e sa mo la tu pele e ile langona. I'm challenge you, if you try everything it's not work, try Jesus. Koe ke kasi ma koe vava ai a Yesu. You know, ia kaku koe kilo ia Yesu. Kama ia langa o ia nga asitia e to sina maile na rolangi a te. A whaivo e kausa ili pe whawhea o nga mori mau ma ko singa sesi ia Yesu. E loe, mori mau Yesu. Kilo ile la au na Yesu ma mori mau Yesu. Ina i tātou wawai. Tele o manuia mai ele atua i o tātou tangata. Pe a tātou toe wawai atu satau. I lor tangata na sala ele eise. Ele eise sona lafitanga. O le oti lava. Ai fe maile asi tia. Ma pe nga foi o kaku wawai atu. Sa taulo le na ave umai e Yesu o tātou. Fale tonu mo tātou sala. O ia na te whama ngalo ia tātou. Ia tātou sora tūla whanuma. E foi lea, Samo, e ese le mau hae o le tūlanga o lo iai lo tātou atua Yesu, na ilo ngisi atua laulangi nei. Pe o le kaku kilo ngima kaku wawai, ia ele o, ele wha pefo i o se talafou le nei tala. Ai o leo kaku kilo o iai plan mo whatūlanga ina ele. Le au poko le laulangi, po le lua sa fulu coach fulu ea ia ole a whenga yo iai uma mea uma e kaunga kasi o ngā kaimi wa kasi mea uma
I don't know when it's going to be happening. Maybe next year, maybe next 2 years, next 10 years. Ai o le langi o lo whapenga. Pe i se mea o lo aku malu i le langi. I se mea o lo popole i le langi. Ke lo ele me le whapela la. Wang wala kalaka le fio mai Yesu. Ki siano la, ele popole. Ai whaanga i oilang muli mau. Muli mau tupu malona malo. Kei mingi o kau. Kei mi o le wha ngaki ma wha kope le ka muli mau ia Yesu Keriso malona malo. Ai se, langa o le ele temi e fio mai ai o ia. Ia, ma ta tonu tupu wha tasi mai ia. Ile leile la. Ke loe. O Israelu o le ata leo kau. No, Israelu nu le atua filfilia le atua. Ai o se nu ufo ia. Iei taimi. Iei whale tonu. Iei se. Whaftai fo ile nu. Iei taimi e la tau te Salamoa. Le wala ka ulo. Whamai a. O ke le ar kako whawhika uri le iai. Ai sa. Le wanga ar kako whioki ale wao. Nga le kau ke mui le atua ma tangata le atua. Ka kua whatua to le atua koe whaisika kalo mo kako. Kalo kuia le atua koe whaola mai tātou. Alleluia. O le ata le Mesia le whianga inga tua. Ke vai o ile lo wha leo le atua ia Yesu. E awala mai whianga tua. Lea wa i markai milingi. O e koe tepa e al sātou. O e koe kepa kasi li sātou. O e toe va ai li sātou. Lena maliwa Yesu mo tātou. Ui o le koe kauria for le sātou. I tell you what. I tell you what. O le sā kaulo o le mea le ngā fio mai Yesu whatau. Ai sea, inga ia maua i tā ua le ola. Langa anga le oti Yesu ele maua ka o le ola. Ele whailawa mai kau, se wo umar kai mai sātou lumana. That's very big mistake. Langa anga le oti Yesu. Ele maua ka ua le ola. So we still remember, he was on the cross. Ele pese fo ele, ele pese whalongo ai lunga ka mai. When he was on the cross, I was on his mind. He knew me. Livanga, lunga sa tauro ianga, na iaio na manatu o kako. O oe maau, ina ia tātou ola. Ele ve iringa i pō ke koe vava ai ma to e tilo. Keri ka ua le pisi i ma ola laulangi. The end of the day, e ke pisi a oe mo oe. Oe se kai miwa pisi ai mo Yesu. E se kai miwa koe vava ai a koe mo Yesu nefi. Po fele me ngā ke iai. You know, ele whapele, angal mafuku whakasi. It's good. But individual, o ohe lava ia, o e koe kilo le sātau. O e toa le moli mawina le sātau, le Yesu le al tupu manu. Le ato e fio mai. I kako koe vava ai e Yesu. Whaftai le atua. Whaftai le na upu. Mai lava le whenga tuai se i o. Il tusi whaalinga le whaiuna. Kelo oe. It's all about Jesus. King and his kingdom. Me foi le Samoa. Awana i wai. Awana i e musu ke moli mau. Awana i koe whaangalo ngalo lau mea lofa o lea. O le moli mau atu tala lei o le malo lea tua. Mano le whingalo. You know? Awa ke wawa. E foi le wale koe whaia isi. O nga pe, ia wale ia lea se winga le ai. E ile mafu anga nga. Na whaola i o e lea tua. Na watu whaolatanga ia te oe. Ona ia e mori mawina Yesu malona fina ngalo. I so se aso, i so se tangata, i so se tasi te tala noa iai. Ia e mori mau ia ili fina ngalo le atua. Samoa e loko e se kaimi koe. Avelo wola mo Yesu. Avelo wola mo Yesu. E kako pese fo ilele. Kako pese me kisi e pole ka iki. Avelo wola iaonga. Avelo uleo, avelo vai, avelo ulima, avelo kingo ako iapa. Ia whaia ili fina ngalo le atua. Le loe, Samoa, le matango fie i o perfetanga i wha mesia. Aizea, awalanga kako kilo. Wai uma le wha, taunuina Yesu i whea ngai ngafo. Olo wha pena o na hola pea ia te i tātou. I teimi umalawa tātou te whaitau, ma tātou vava ai ai.
ya mai le vai aso tau sa ili se tali tau sa ili se tonga fiti o e tau sa ilia po le a se tali o se fa fita uli o Yesu lava ka ku ke kilo matato va i lo ele ma ngai ai o le mea fai Israel inga wala tau langona ina le mea o tupu fa mai ale tangata o le atua Mose le mako kai si mako kama manga o mia lo kalo aku i le atua mone lave ina i mato o sui kai wole fika la ngongi singa kanga o le atua ma onga le atua le buke lo ya yo kalo sa o i le atua ia well okay ele se me ia ai ke lo ole me silinga merkau ai a fai o e fiu ke ka o e makua silinga kali se ulo ka e kere ko e mafo e kanga ko le tu e piang fai akul kai mo sola se pe fa va si kanga ko le tu ai lo le fa unga ai lo le Yesu kanga ko le ku alu ye mo so alu i ke lua kala ngofa kasi le tu alu e si ma yatu fa kasi ma ye le tu akwea na ia la ngole tu o fenga inga ke loa ia ai fa le kanga ko le tu na ia o una le tu o lo lalo o e o una i lalo e ma pega fu i ma ko fa fia no ia ma ko ngona fo ile lofa e o una ai so stasi i members o le kalesia sea lango le kalesia Yesu ilo se kalesia o lito tanatu a le kalesia Yesu e foi le i ka ko vava ia ke le a me o le ua o kau fia mo kau mia i le me le alu kala leima e kalesia i kongo o le rolangi o mo me religious fa salme le wale yo le ngila po ai fa fia o ka ku kala ya ku kala le o so ai mal le fia kala ia se so mea wa usame o so ki salme le se ma dia fa ma Yesu yo ko wa ku ya fa ngu uma maso o makala ya ku e ku ia doctor ko loku lo rules ma lo ar ko e kalesia o si lo o le alu kala le me voi le ya o nyu ka ku ka fia tala le ia o ka ko was taimi ro fai ko na ia ka ko mai society le tua manuia mai le fenga tuai e o le fenga fo mai a so e o le fava o lo tu maule lo fo le tua o no ke viso Yesu ia te tato samo ia ole tato episode nga le fo ye fiafi o le ngata i le vau matua the serpent in the wilderness Eloe, le ata o Yesu lungo le satau. E vai le mea le nga mako kilo nga iai. E momo lo taloto. E makila mai o le mea. Matila tila mai o le maunga kolkota. Tu wai ngai fasa kaulu oi ngaka ea. Fa maungia nato so tu la fono le taimi o Roma. Ina ia va aika ngaka e whemalanga i le siku ma le siku. O wala kilo ia inga o yo kamala ia fo inga aya watu ai male alo le tu o Yesu o tato li o tato tupu le isi nga sala ai pesi bo fai o ia manga sala o no le lofa ia tato fa sa tau le lunga kolkota i lunga heo le maunga o kolkota sa fa sa tau lo ai ia e pese nga ma ngai ia sa ka ko usu ya soala o sa ka ko usu o ke le pese parang ngive kai on the hill far away le maunga e mamau tu wai le sa tau le ata o le ma ya le aka o le ma dalma langa va i gan kai o shame ake loe fa ka va ya Yesu manga o ngota ua me foi lea ia o le upu lea ma le tatou faamalosi lea e alaku le tatou sike e minisi o kile nei malo le mafuta mai e o una le atua fatua e ngata foi lea ia o faia o tu spa ia o wo paanga ia faafetai le atua aua ua mai ia le upu mo tatou uma lava e ofa kia e lo e se le lagona foi
ka ika foi malosi le nga ka fai kau ka penga ai a koe fa so wati li ai le soso ni mai o le nga Yesu i toni ate tato me foi le o yaise mara ongo i ate oi ma o mia foi falkanga sulu ya Yesu o aise e kalesia fa ola inga te lotu ai ma ainga i o unga le atu o lo fa pena ona ngalo lue fina ngalo le atu alu lo alu i fa longo ai pe ango foi aku afai wa silinga wa fiu Yesu sulu ya Yesu me foi lea ia te mau foi tatu va lo na va yaso sa mo le atu pele ia te fa o wina fo inisi tatu kalame ona se fulu mal fa taile tua ona wa o mai na upu ia fa ton fulau mai na upu te fa manatu mai na upu ia te tatu afai fo i wa tau lape fo i ka ko unanga o le pasal malo le tua ia ye we va ai ni yaso ai le marga ngaka le pasal malo le tua fa makala le nu o le tua fa makala le tupu me sa wai mo na tanga ta nu ai se le anga o ka ko fa na o tupu me foi le ao na ve ta o man pasa fe ke ia u ta longa me tu ainga me ale ngu fa ke foi ka ko me u ko va ia puiso le ai ma kwa sulua ka mo ma lor ka linga ai alu ia ele va bela fe se kala foi le po ai wa ai ke loa se loa ka ngaka o le atua i loa o e kali o le tupu me ke iai o i loa o e pasa ni me ke iai me fo i lea le le atua ma o talo ma le marosi fo i lei fo i maftanga e ngata o atu Global Kingdom TV ono lau mafuta mai ma lau talo mai e tato bukalama fa solo ia sol vai aso ia e mis fo i aso tofi nei lo vatu e tato sike me vatu e fo i le e fa maro ma le faftai nei a uso fo i o ngalu mai si ke e ministry tu e fio le langi Australia e foi la na ona safa ave foi fa tonu le tato kalame le si ke e ministry o kile ni sila i o lo ala papa sini Australia su fo mai ya te tia me fa tu ya Evelyn ya lo fantu ya uso e Australia e ngata le ya se te fio la langi wel kongi foi lo ya tamo ma lo i nga ya oni ngalo ya kalame ma ngai o tato Global Kingdom TV o lo sawa i va yaso tato au unanga le fatua o ia mo ele au unanga le ai te lo e ma nga yo tala stasi au unanga le tua le fingalo fo mai ka ko pe ya kopo e ai kopo e fia fai mea falenga ele fia fai ia konga ele fia fai pi supo e fia fai mea falenga mai le angelu te ku mai toat a mai kamal ka mai ko le ai ele ku bo se longa ki fa mangia mai it's so good yeah so mai kama esa brother mas kami ai ti ai femer kama mai tofi mai me fa le nga ma that's really good esa ka u nga pere ye se fia se ye e maka poko me ai fa le nga you know ya e malo sero tato nga me foi le fafta ya tu le talo ya inat foi le tato wa ministry Global Kingdom TV ia fafta ile talo ia ma tu foi le foi tu o le tato unanga no ya o ne mana uso ia le to mau ia o ka ko ia lo inicio ka to uso que le pisio na ia o na le tu ia o le fait pa au mai ia ilaso ia so pele tua foi le ia famia tele le tua fo fonga toe ia mal lama fai fo ngalwenga le foi la watu weekend te tasia sol vayaso ia famia tele le tua tato talo fafta itama fo ile vinga ia te oe wa oe o me o la fionga na mato falongo fafta Yesu e si tia mose ilunga le ngata apa me ilunga le la fa penga fo ile tu si tia o Yesu Kristo to sina un batuai tangata ia te oe na maua ile mato umane ile ola fa va pe amato fa tua ia te oe o mato talo Yesu e le lo nu so ra elu na tua pe le mato talo sa mo tonga mato no Pasifika tu no le tua te tele no rangi ia tamai mato te mana tua la to mato talo tu foi so mato tunu e pa anga foi ma wo mai ru fa pena na mafuta mai stofi ia vi ia o ele tua
famia tu le li lo no e mesi la ofenga long pai e yo la tu fretua ma yo la tu no fa dai lo fa maro long tu mau lo fa unga e vi ia o Yesu fa va mi fu mo la o pasta mai por esta ma fretua ya sara no fa lo le tu wale au nanga le fa tu au ia le club Kingdom TV o fo se aso vai aso fo to filo e ile tua mala o pa ia malonu ia vi ia fo ia vi ia o Yesu amen amen ia fa tai sa bola tu pele ma futa mai su ala o mo nei si ke emi si o kile nei no ia fo fo o va Yesu mala fiafi to fa so amen